KASA Indoor Stadium along Badminton Championship ke padupon. Thang ni phai trokarni KASA Indoor Stadium along Kotak Mahindra Life Insurance Panchipatir Piponsi Badminton Championship padupon. Bangsa Badminton Championship ke padupon along Karib Bangla Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alang licor kachiteron pilapen EM Richard Tobia tumse tame pathudun. Sonse bangso ke padupon mix double along harmony phangcho lapen sampriterang piche pahai ponsi amrid rong pilapen kachiteron petum runners up chipalong dun. Lapen mixed double championship trophy ke long ponatum laki Karibang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Khelang Ronghang runners up laki Richard Togbi lapen thong tron atum se chepalong pon dipupen sarjinong kronang ke palya birta malong news. First winter badminton championship di pon lo ambar genda ki di pon itu minna motive bangela lo sports culture bang itu pada develop unanji di Karbiang long an suse sports ahin itu pachi thangone inge da basically itu bangi ko pilo kitlen ne sponsorship si banai sponsorship le dolo plote itu mamun itu event di laso deso ben sini laso kini bang di pon lo kini itu pini ki di pon cheng bang kini itu open mixed double lo inke open men's double di pon lo inke nitum prize money dolo with certificate trophy kene pon lo inke an sosie prang aru lala so tv honse nitum Kotak Mahindra life insurance branchment nitum boy pon pasima thalo Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.